Matalopa atu mai Samoa nei. O le aso astofi. Le skofi nei o yuni le sfa. Ia, o lo o bako kako laivle ngai ma le maketi Savalalo. Papai le tua ua whai winga kako sisi ngā fu o le po ana po. Ia, matango fie ia la koi. E le te kimu. But today it's a bit cloudy in Samoa. Mai Savalalo. Le plaza la ko mai o. Ia, msalo mai mo I foru lunga tātou alata e telo tātou. Le tātou maketi Savalalo. Matango fie ba inga le luma. So atu ma le toa salmasinga. Official malo la tu mai te yo. Okay. Pale kumu maki taulang e pia le so. Ai o malo lo ya le malo le tunu ko sa pa kasi tato. Ai tato mat to. Let's have a look. See what's in here. Patalo fatu pe apa itu tu ya kako maka ya tono le o ka se ma ga ya mate amata tu pito luma ile tato la e papo display Halo. Kena kako falolo mata ngufia le fa ngumela RH. Malo se fua. Malaso. Ya. Tatuanga tonu tatsabal balia. Ya. Sa mga ngayon makikisa to all of both mayo mahelo faloro le pitolu mai how's the shop good good mania pa tai me mo le ngali yeah kung mo fa ka wo le ako o fa tau na ya last day it's beautiful mai yaso ya ni mesa ya sa fai lo falolo kia ia la inga ave fafo ave ko ave fafo au mai au ko ia ngai ai wa sala kala ya kai dia li da faso olo kai mo le lo ko sa we pesca ko la del market ki it's beautiful ya o ni so pata ulo o ka se ki tulanga we tato market mata mo fie ya palolo to fuale palolo e malanga pu oi aro se fuai ya lange malo ya ko banguia se pu sa tai lange mama ya ta lo fa o mayo it look beautiful Olef ka wo ma ko ka ka ma ke pu ska ko waka so how is it so far so good Mahaya mawanga I selingi kapsi ai ya ala man na yo le mama na funding ipsi na mo pa mahai o so ye ma ngai mai te unga so ko pat pala I pe fo ka ko darling maintain maintenance ai ka wan le consistent le le ya ngai le yo le level management ale Samoland ka wan le nga faia but so far so good yeah my foi that's why $20 here shops ile mele yeah $20 a day $25 in the food court la le enga store ole market le free market just $10 wow that's a blessing bi ele tua ai fa mang yang ai ele no fa mayo angan le maro la yingi si one me ya
ele linga pa ngai Tatu. Samoa ne alo fo ia tulu Yes. Wa ngi sinan sa wad ku pele nga pa ye ka ko pale ngai ya. ai wa ole ko ma school principal mo alwe e pale ula Oi, are you still? no o lima ni wa fesu wa ia mo foi mai roi se kos na vi su be si o ia america so no va ma vai ko siro kina Oi. 93 Ela o foi mal shop on the side. Ia ko lalo mako mani ulo wa pero fa mo folo. Talo Oni pa. ka sawe ba ngai me ma we selling e wale lo mo. Yeah. Ala para. Okay. That was good, sir. Ja. They put. Ki so ko sana man mai kai ngai no ma fa fo. Oh. Oh, okay. Yeah, okay. Thank you for that. Yeah. Yeah. Yeah, o fapo ile ia ngai uso ia. Kau kasi au le leo tanga tenu no poi pa. O rua ne nga i mai ka kada market. Tat pala so le pa sapani. Ja, o na feedback le mai le stallholders Ile tulanga o. Ai ka ko tava de pali ko mo pikolo ka ko pa i mele le tu me ai le tu me ai pitona. It's a football. Le matinale coach fukala spot. Record every vai a kudunga la yela ko numela FO1 2 3 4. Ase ika ko me kaksaban balito ni. So this is a flea market type of. Yeah. Yeah. Beautiful all the clothes. Let's start from this side. Yeah, by the out there you're back Loa. How are you? Fine, thank you. Yeah. Maria ka kumakiki ya. Yeah. Tato lae. Sere po wa au le fo al ma ke ki ma pa ti di le au le to pa ta Loa. Yeah, malo po. O mai lo was. Yeah. So how do we find the new market? Oh, mangaya. So mangaya. Mangaya. Well, it's a pefu ko kimuia. How much you pay for your store? $10 a day. Yeah. Wow. Siliangai. Oli kude le pa flea market, the same flea market we had before. Okay. We've got some market. So I'm just doing a live. Yeah, that's public. Yeah, papina po. Yeah, tulangala na oli tule le sa flea market start. First time. Malo amo yun. Yeah. Tato flea market. Lại sẽ ta thì một số lại ngại mình nên ta tục lo cái ta tục này đó mà ở luôn ngoài để phá lo để thấy mày của mẹ Malo soi fua. Ya. Cái ao để lấy phải cầu đồ mà quả mà người Việt các cô mà cái they look so happy. Malo. So you can see. Malo, mấy rồi. There, so you can see this numbers on every store. Here, mele kong yellow pan. When you have a shop this size, I can school kalala over here. Very good. Yeah. Cái school kalala, yes, spot here. Để có cùng. Yeah, và đồ lô la ye out tapa. Yeah, a little full, but a shop this size at $20. Very cheap. Those school kalala, that's so. Hello, follow lo, ano nga?
Oh yeah, mai la fa lo le tungu ya. Looks smart, Samoa. That's our 15, room 15. I think. Kakuasia la to tono the room 15. Ako ngiti te tanga I mai sa sole. I kakola nga e pia mo ne so la e po se of tomata po. Tatu meto lima. Tôi patalo patu wasi al tato company le Samoa Entertainment TV. E tato marketing ngale mai lan patau. So far, mau ase patau. Good, Okay, then marketing mama. We just have to maintain it. Keep the very clean. Right? Yeah, malo. Right? Yeah. Ato kalolora umalang ha. Edar tato laba umale ile pahinga din yon market. Ngayon mama. Yeah, beautiful. Ayun nga yung Pinoy. Pero kakaulo sa mo mole. Opo, mo pulsase. Kali nga tele tato ulan ni po markilo kako. Ya, ito lang. Malot sa fuala sunga. Wamay. Ya, ada ngo imo pa yo puli. Olo stolen tiko na. Oh. So wamay le, ni bakit ko. Yeah, bawa pak tahu. And it's so cheap. Suka lah. Yeah, if you have spots here, one liter. Suka lah ada. How much did you pay for the last market at Kako? Oh, yeah. Okay. Yeah, manwila. Thank you. Yeah. Ini isi kiar kau Kako market ke? Suka lah. Oh my God. Okay. Oh, store na. Oh, okay. Yeah. My old market ya so ya le new ah. Yeah. Malo la ba on sa. Malo se fua. Wah, oh my lot so. Yeah. Yeah. Cả là ở đây mua quang hai túp bên đấy là cái mấy kapung ấy nhỉ? Pha đẹp nhé. Có cả là bát limbal babel. And the weekend is fun. Skong hại. What a beautiful sight. Bao nhiêu chít ạ? Nếu mà đua 5 million là lên mấy phải ấy Ok, Pak PT ada mau tanya. Ke? Ya. Ya. Ya, nala. Okal via la opai market. Ele tau. Pak tengah kok lo mau wai dia tapi melete. Wah mai ơi. Ôi, cái. Oh. Oh, Oi, my city, Oh. So that makes your day, Oh, yes. Okay. Amat perlu. Okay, yeah. Yeah, you You pay $10 for this,
Sukala de kawo de mer. That's same price from last time. Last year. Okay. Yeah. Yeah. Alors, c'est quoi? Yeah. Yo tulang ala na tato market. Ole tula leo kako paloloi ole painga e angai ton. Pela pa ta ton. O mo pu me desfrutar lá. Falling lá e sai e so e o pa de lei o mata mo pia mama e fal. Mai lo. O pale lá aí. Mày phải đổ lo la y to nui phải phá khâu el cofe o le tipito leo denta to amata mai so yeah manai paso loco le pito le y ahí le ya taco food court amata maltasi runga sepuluh lima ia kako food le ya ini le ai kalau di tato food dia ko fuale malato me patang kalau ia matato malai talo le mo na tomet Hello. So I think this bathroom in there. Ano mga ngayon mapako tiyaw ka po tiyo na mele wo yes samon ni. Malo se po. Ya, man we pa tay. Wow. Dengan dia waris pom. Restaurant ya mo sawa pa mapu masih uso pada waktu kamu pergi sini kot. This way, yeah, you like? Yo, this is the mak apa cecil restaurant. Oh, the I'm saying yeah, so tato food court. Full lima kako kasih kau full lima kako spots. Tu wala ina ia malatu kuka malatu dengan pepa ko fuko o New Zealand. Ile tula malewo ya ia tato market. Ole vai ngalo tele luma ya. Ba ya tu old flea market. Ya ole malai tu lo ngatonu the swings and stuff for the little kids what the parents are eating. Alo panga. Malo lah. Ya, oleh siapa lo oleh tipe tua. Oh, 29, 30, 31. Ya, ini kako malo lo. Kako palabra Samoa. Oi kako ofu mang Samoa le mo. Beautiful. Kalau lo dua lagi. Ya. Oh, hasil shop. Wah, macam. Bawa apa kau? Oh. Ah? Bawa apa? Ah, kau akan mau apa tak? Ah ya. Okay. Messi ayu Fia. Fia. Yeah, that's right. Okay, mangai ikut. Yeah. Oh, yeah. Oleh si banyak lo kako food court.
So se banga kongo de pikolen kako yema de tu ipapo. De tato. So o falolo o they open both sides. Lo yema de pikole. O pichalo leo. Le piko mai kua ia matero istanto falolo la yo. Ia o pako. Ia. O de kapaka le tato. Makeke sabalalo. Ia o kiria o matero caravan po kui papo i. Ia ma pale ainga. Ia o pa sa po mal au pa ka tip sa ba di solo de wat. Tato ka pakala le. Ma tongo fie ma. Beautiful. Bele ia lengot pas. Vai ko ka ko fali ole ACP le pale le malo official malo le tu mal Pacific ACO ya men so vainga tu atu ile taulat ke le ka ko ba pa ngota tu i fole fali Nula o sa telenga le o tato ripo ki man makiki le so ai ya patu mo le tanto wala to Samoa TV mai le maketi sabalalo retirement tanto market folk ya pa mo ya mo le soifu ala le soifu manuia le mamalo le tenu ya mata ne lunga tato wala to Samoa TV ile tele o tato wata singafu le na o ye lunga ya mai si ala ata mai te maybe liero tato wala to Samoa TV pa soifu atu le mamalo le tenu kako felo o le umino nei Batu al telo tato live misio. Tem ato pato po